Ha kakerwo balapan mi the Archbishop Most Reverend Victor Lindo unong syarai jongka Jyllaniambah Shillong menta kasngi artarik yayong arhajar arpun riu ulapan bena ya ka jingpen kha saka wei ka Parish Thymmai hashnong 0. Shor. Ya ka te ka Parish la IT ha ka jingyada jongka yeng ka semba khut Holy Family. Archbishop ulaong shu ba enpli ya ka te ka Parish ha ka khatnyo tarik rampang arhajar arpun nyo. Kini kishnong kin hap hapo kani ka Parish Thymmai. Lom dam, mau kham, mau perhut, nong dingan, nong khla, nong kse, nong mahi, sok dadek, sok jarang, sok meleng, seleba, dingkit, pdem, shor, 0. Bat wa lakar. Hakate ka kerwo Archbishop ula kerpa dikipat ringet. Banyak duai na kabenta ka balang, na kabenta ka Jyllaniam, pat kamtam, na kabenta ka te ka Parish Thymmai.